E cambia no ano monondo ben jile fite asio kade aji metilemi mi kudo le wonu si ato no mi bi hojaima e home ton e home teni gbe zofin closon sin azanton konukun atongo gbele abuje mi si o mi na fo iso pole mi matin libre e diwe mi na be sin mi e sodo ikweton ji home do ben jile nugbo e to hodo sin alindo to mi to e fitiyan ne makade ro makamenu ye me ma do gbero po do po ate papo ale aji no cambio kyo we to se voji Mlangun do fili ebro ki kan bi odo menjele acha ipa kan won ton e do fele tin ye ko gudo to ho gbeta de podo to ho to de bo fi de tin yo ne ka si ho anu pon do to mi so e do na hon do no kon ton fla fo aji do e pon e me ma do gbero podo ko acha ipa po ale yo afotete de we ka de ye menu we akabi igbo sondo acha ipa kan won ton gbogbo o ti mo po won we abi igbo na bo ero to me we aji yo ne e ka de gbon ta un do to ho sin alinuanjio no cambio e matin libre e sodo e kweton di e homen minaton do sa kete don Louis Vlavonon ye men khoi jet en zaro tarata temeleon ye hosusuru mila ho pa la glani de sudo azoto tobo e wa khoi mi dogu toai de men gon sin agbasa kutu ezonwo eblo ni wa mon koton matin libre e sodo e kweton jin to hodo sin alin do po so mi to gan to e maro azan yo me dibo jawe a metele mi no gweta da ho e no yodo biso e yetian ko do me fine we e no ro ahoro zagbe mi to gudo wa ye bo mede e le vo ajeji tan ye me do gweta ho nouveau citoyen le yon e wa je biso me dimbo bi ohun me khui me metele mi bo biso e wa ndagbe e neon do ahoro zagbe e mi to gudo wa ye mina ton do men jele mina to ene do mana so libération e hometon eton yo soro hometon di agade do men jele no boy avocat fun di doro to mi ton e fit yan be ne to mi ton krole di no kon to ton gbondo me gbe di libération e do ho ene yan bo le fe bo ikon do men jele ye me lo no kun hun do limitan le di bo limitan di di yan mo hun da ho mo to da ho le be no dagban kakara be no do kin po alo no mo hun vuvu e no dagban le be no dagban le kakaka moto no tekeli e bi bo no do toto so da li ji ne otiyan ache pa odo menjire no mo kotan e kun sara mondero to mi to fio wọ́n wẹ́ tẹ̀lé lọ́wọ́ sọ́yìn tó jẹ́ àgbàǹgbà bónú mẹ̀bí hui ní sísè tán libération et mọ̀ wọ́n énéyàn bó sọ́yìn wò ìkọ́ tán jí e họ́mẹ́ ò mẹ́tìlẹ́mì mìíràn tó dọ̀ mẹ́njẹ́lẹ́ yìí mẹ́yìn tó pọ́nlanga wáyì bọ̀ ìjọ àsìkò ìtàn dónú mẹ́lẹ́ fòtín lẹ́yìn àtẹ̀pẹ́ àmọ́nà mẹ́njẹ́lẹ́ mọ́tò ìzán tẹ̀mẹ́tẹ̀mẹ́ nílẹ̀ wáyé ehẹ́yàn e nànà yìí sí bọ̀ hójà máa dé sùsè bó sọ̀rọ̀ ìkọ́ tán jí l'emblème du jour e plami sọ́yì owó tẹ̀bí sí kóyọ̀gbẹ̀ hóhó ọ̀nẹ́mẹ̀ ẹsẹ̀ tẹ̀bí wẹ́nu ìtìn bọ̀ mẹ́bí kó tún ẹtìmẹ́pọ̀ dọ̀ mẹ́njẹ́lẹ́ mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ tí ń lò fúnẹ̀ bọ̀ àzọ́ wíwá sí àlínúwọ́n kwe na do wazo na ikoro nu kontan be ka o ton do gliten di o mo no meje hin na bi ogboje iton da ho mi azoro po bo ho eniyan tiyan e do hun don yin ho yo da ho eniyan gbewe de su bo ho jama e so agade do we kweton ji e homen do de men gun sin agba osa don ye me ka yin kande do alide ale nun do fine din le yo mo to fen pe o ton devo e si ho zan yo e ko ganu ye bo na je nu mo ko ton zan je azowanu o to oji bo ho jama e do minat do men jele o minajo enion do bona so la cloche e hometon eton yo e wa ho gan ton glan wodo le to re se hon e ve do nu to de mi me no gun aliji mo kun hon bono han agba mo no do ka moto no rajaja jile e pon kaka tin se bi no glo moto no kan do enion mi ve agba mi ton do e kanji agba de fode mi ora do ro poro le si do mi me no do we no gede le mo no hen ko enion le bi hui tiyan e do di tiwe yo mi kana mi monto san de dina lile ji yo yin do ache ipa we do bo hoja ma la cloche e se boro kan ton horo to ben do poro po mi ton do menjele mi do ti do e ka ve ton menjele mi na je mo ri do me pero po do poro le lo me hon e ja ti do ho hon e ve kon apa bo do de su bo la cloche e do di do en la cloche do po e ji we mi na no e ti me po do menjele do kan di sin to ho me ton do kan di fo o nu dia de bo tin ti bo e kana men la huten da ho yade de ewa e karando don di mo garçon do suin ewa e neyo do tambo e vito sile de sun e time ko ndo menjire do me gbeji fitiyan le e hun e neyo goso in tambo to ito sile na je le tonu jiboje la hu jinu to vile yo do nu mo kotan ipon me gbeji do taji yo ho lente yo adodo da gbero po e yibo jenu kan nu to gige ton le jibo la cloche e se bodo Paul hunpe e ye diyan e ye pipon do menjire so mi to gan tan e jawe do tan me ro gbero po do pa che pa po
we po me maru tu po do kwa che kwa kwa ne makaron makamena no gwen ta ndo alinea no dio hoja ma ero no mon ko ton do ero fi. Maintenant, je vais sur l'événement du jour. L'événement du jour, on met un temps le soleil, ma avocat fond bénin tout autant, boti me pour domaine dire avocat fond di dodo, me gbedi do to me fi dion, bénin to mi temps et voilà gâteau ton bon ten nous contenons et cloida sur les quand bon l'événement du jour et do maintenant mi me no dag ban gede do mele monto da ho kunto e como file no gaindo abi no dag ban kaka no ze jereka e do na ze wo mi na tun domaine dire san letion mi na pour dans les l'homme mi vers la grande deux pour on y va l'événement du jour dessous et wa igbe et wa khudi do homo quand on doit dire non boy a te quoi do homo on bo mi dessous et mi aussi c'est to dynamisme info et ouais mi na so din et mi domaine jele ino e kai pon a te pa kan won ton e do fene din o do o to mo no bodo jo e do yin ro to mi to en fi kodo o to ho do si ali nu po Paul hun pe din e do jo ho me pon e bodo ki kan bi e do men jile nya o adoho e mi de dimenji dynamisme info e bodo ho e neon ele e mon ge mi to pe e de su dion e do po no me ton je na ton fi ezun do gbe e ja e do e pon o ate pa e do fene din ji je gbe e hoya dem logun gbe aja ji o e do su no me ton je na ton men na tun dole la boussole e homme ton yo e lo ho na pa ro po me pe e mo Paul hon pe e tun po no me jire e no e pon so mi lesin ale no to mi ton fi podo to mo no bodo jo e ro yin po e so lo bodo to ho ro e to mi ton wo ne ka ro no wa gbon ka bo me ma ro pe ro po do pa che pa po ale yo e ti no e ro ki ho ye yin ken alo pa de yo Paul hon pe e ro ho mo nkan ton do e ro la boussole men gi mi to pe dion abo e na gbo no no wena ke lo na do ho wan di wa mi na mo nukun je o heze ajio la boussole de so e do ho eneon mi me da gbando e heze po moto mi ton alo honda ho le po yo e na je mi o le di san de do to me on o hoja ma de so e do eneon avocat fundido do me gbedi ho le nu te o benen to mi ton dion e we ko le do baba ton la boussole e do ho eneon bo de avocat fun be do fifele le bo we ppp de so ti tengbe la boussole e mo no menjere benen to mi ton dion avocat fusin alinu e do baba khui bo khofo matin libre e hometon yo e we mi na level sorting e ti me po no menjere e no e pon so mi mi blow ai be yin to pon la le ton to pon la gan le yi ko da tin po ye ten le yo me ma so yin to pon la gan bo jo asin po do be yin le o semba de khui abi nu je do de wezon lo bo khwero gwa sa da ho e ho yin ken alo pa de yo kicha no ana yi do ali e ni on azan e no so lo bo yi me du to pon la gan ya de yo chon le yo e na no yi asin po iton da si yo azan yo na le vo ipon vo to da li ni on fla fo a alo sen do ndo so mi ho do to mi to en fi do ali ni on won e kana le vo ipon bo von toto bo von vo to do ali ni on bo na zon lo bo kicha ino ana yi ne le kan gudo to me le yo e na ve de po aji o matin libre e pon lo bo do ho ene on do we nde vo ye me kicha de e ho me tin e SRTB e OTB ho ne me tele mi ho ene on gbe fine din yo azo ato de le tin bo ho no e do na bi ogbo je iton da ho mi do po nu kan ton be ka ko do e se do e din do fi mi de din ho ne on e ro mi wa hin wa de su do SRTB sin o ho yo gbe me tele mi e ra chen do po mi ton le ho jama e ho me ton le yo e do do tenu mi e je mi ko de ne si no po do to mi lo tubo e no mlan kan ne